ушул аккорд сатылды туугандар. Вид. Канча болду кабасы? 505 доллар. Кезек ушинтип япошкаларына келди туугандар. Бир катардан навестен баштап тартып барабыз. Мына жерде степ спадаларда турат. Степмердин балары канча болот? Булар дагы сиздер менен чогуу билебиз. Бунун чыгарылган жылы 2005 экен. 2002 экен туугандар. Объем 2 экен. Телефон номерлары 0552 05 25 79. Байланыша бересиздер. Buradan var. Aka step sizlerden mi? Aka step sizlerden mi? Basın bilmediniz mi? Basın. Akçası ancak aka step. Şimdi mi? Step. Spada görüldü step'in restyling. Bunun çağrılan жылы 2003. Объем 2. Eksi 55-58 bin 456 деген oldu. Sizlerden 13 bin değil, 13,5 bin değil. 13,5 bin dolar. Bunun kaç lira biliyor musunuz? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, тиш доктор Бакай Шаршенкул уулу сиздердин кызматыңыздарда. Тиш тазалоо, тиш жулуу, тиш салуу, тиш дарылоо, брекет установка жана тиш агартуу кызматтары сапаттуу жана арзан. Консультация жана рентген бекер. Саат эртемененки 9-дан кечки 8. Байланыш телефону 89 15 142 72 69. Тишиңиз оорубасын. Buradagı 3,5 bin dolar. 0558 400 506 tuvandar. 2005 ken bu. İlk объем. Salonlar. Kapkara. Qarаңыздарчы. Kança bunuz? 14.003 14.300 dolar eкен туугандар. Şu step 14.300 dolar eкен. Так, виолон табыз. Мына жерде типтер да түшкөн. Так, Camry. Басын жазып тур. Corolla. Так. 2008 0554 55 53 21. Çalaslar. Corolla kimde деген? Corolla mesken. Çağrımı çoğu ekenler. Bunu isteyip olmaz. Так. Mol 640 bin som eкен туугандар. 554 33 40 02 деген номерларга чала бересиздер. Fit Aria. Honda. Aria 2007 1.5. Toyota Prius туугандар. Toyota Prius. Акчасы канча экен ака? 720. Все, 720 дейт. Какой год? Жылы канча жылы? 2000. Все.
Şöyle. 2005. Bağısını tuttunuzlar. Servo. ...2004, 76 menen telefon numaraları 77 77 39. Акчасы канча экен эже буну? Канчасы туруп атышат? Акча сизденби? Ай. Чалып көрүш. Салондар ашык экен. Чалып көрүш керек. Так, дагы бир могул жерде фит турат. Фит 13. 2003 13. Telefon numaraları 0550 39 00 39. Kaç sanacak ama? 600 900 mi? Kaç kanal? Tam kolay. 600 bin son. Aslında fit. Gitti. 06 015 деген номерда 2003 15. Рестайлинг кылса койдук, onlar 77 менен 41. Baası 720 bin som. Şunday. Assalamualaikum. Siz nasıl? Üstteki çeytimin kurabiye mi? Sen gördünüz mü? Kamera. Honda Fit 2515 507 00 82 çalımız var. 700 lan çok seviyorum. Katalizator değil. 2003 15. Fit ne degen ne oldu? Ne oldu ne oldu? Kaçta odası? Akçası? 753 02 27 Salarızdır. 700 milyon. $700 mi? Ha bunun son şu oldu. 2315 iken. 750 iken. Şu 750. Fit 2003 13 tak. Akçarsanız egen mi? 550. 2003 bir menen dönüyor. 180. Kazan diskalarda eken falan. Kazan. Anadolu'da dağı Fit Turat 06666 degen. 2005 13 iken. 99 92 20 22 zamanlar. Akçası nasıl eken bunu? 580 580 bin son. $580 son. Toyota Camry. Honda Fit. Honda Step. İlk kamyon eken tuğanlar 2002 жылғы 70 221 menen 50 55
Мындай степ. Aka акчасы канча? 500. 500 миң.